Ka Joint Action Committee ka Shillong Nartiang West Giant Hills District ka bakan thop ya ka seng FKGGP MPUF JSU bat ka GPWO ne ka sngi kila sei madan ya ka jyrsieh bamsam lingba ka jing pentrai ya ki skim penroi ki beper Nartiang Durga Temple bala pentrai lingba ka tanat tourism jong sarkar jalla dak bay thu bakila lap shibun ki jing ko kar kom pentrai habai nu jor bat ka plan estimate ka belamang bat ki jing trai bala trai hakani ka jaka kani ka scheme kadai ka belamang da ka sarkar pedang lingba ka prasad scheme bat bala tip ya ka kum ka prasad scheme han at Nartiang Shakti Pit kini kinoy alam ka JAC kile thu bakatna tourism jong sarkar jilla haka khat khandai tarik urisa arja arpho kala khot tenda na ka banta ki jing trai beper haka mang tingka ka sau klor tam bat lebu ru ban pendap hapo khat phra banai bana ka daw bam la kyar le penjen sur no hadu banai wer mentau snam nang ta hadian bakapor pentrai kalakun bat ru nomor 4 kijing trai lalap bala sutrai torti ha ka jo kapor don ru ki bala sateng kumta ka JAC kalawat jing tep lengba ka RTI bat ka salap badon jyrsieh bamsap ka bajur ha ka baya dei bat kani ka scheme nomor baka mang tingka bat kijing pentrai beper bala pentrai kim ya hap satya Ubin Raliang, Chairman jaga JAC, ubalong ru Presiden jaga FKGGP Nartiang Area Unit, habakran bekilat pathai kubor ulaong. Kam dan jengmut ban wanra skim hasnong jongki, tang ban mentoy shimat kat bau paj ba pat yo ya ka hak ka badai. Uchal Bestar Miriau, Secretary ke JAC, ubalong ru Education Secretary ke MPUF Central Body, ulapan pau ka jing sungusi. Namar nak saw klur tam ka mang tingka, la pendap tang sautli ki jing tray, ki bakenjo tang ar klur tam ye. Wan pai wan seli ju chimkhe jing to kan ka jimpang kara yong kan ka langbaga MTDC jing to kan ka scheme mo panlah ni khnong yong i den ding lalu ti chem chi bon jing bak jing pengkra torti mo jing to kan ka scheme karo kamte ini liang ji perchang to gilat guluti langbaga RTI hari man yo langbaga RTI di chem i gani kra scheme mang ko torti haru katte ba ma yo langbaga khamtam gunuksa go yo go langbaga ti footpath ko footpath wo to ukra ki praspa so phau meter hanre de kra ikadu arspa arfaron hi gani to priyo ko jung yo right ne jung yo bainon hi ge ya ka chhnong yong e karo kamte inegling yong JAC kar gani to ka message ya ka MTDC ya ka tourist department khamta yo pengkra kat kam ka sanction among le ne ka order ko to pengkra yong hi lam kamte inegling yong JAC im hun u pengwan scam behini dibenta wow pen hespa lene pen mahajon lene pen pementai giru simet on hi chno ngi karo kamte no ling JAC usim khia ga we gani gar message sam ha pangkre kam kan pini ki kam dora phi e ga kam ka tornan go tandar go da pha phi lam ye phi ga ule gani I no ling JAC ulai khmat le hadu chtiaw yang e ga por e ga reply ne ga jubab lang ba ga office ke yong phi la jiam yo egani ga ulah ga jubab lang yung office ina leng JAC ulai khmat utho de gwi galat gulti khnang mbem kwa man ka Nartiang ko cha pen e partu dan hi de bentaw ko mai spa de gwi gibru chumet la ne gi lang ba yung ga office yung MTDC ke ter ni yung ga publish pun ni ne ga leng JAC adin wada yo ga RTI yo through ga MTDC department ga chambi wa di kena tang bor yo sa tai no ani snoi Datgam ke RTI wada yo ai datgam ke tendar wada khut gi da poi ga hadu 100 crore raba kande lang da poi sa wada khut tendar gi ani so andre sau si uang ke kre gi wadang dep kre to so tali dan ni to te da poi ga ar crore khat ar lak ni gi kre gi wadang sa teng dang bon go sa teng harum ru tali gi kre gi wadang sa teng te ro ka side development with landscaping da poi wan ru so la drinking water, the pool of Katnyao, point de Vandula, solid waste management, Katwi point, Santo Kandela, the resting shade 2 numbers, Katra point Kandela, illumination nothing monoliths, so Hausan point de Vasola, illumination nothing certificate, Livasu point Yakolela. The total the crack, I'm thousand crack in the pool of Chikro Kandela R, Black, Hausan. Kaya ini ga JAC hadin wada yo ai ga RTI da em ko meeting ko chong ni dalai wa kaman de lamba yang fi press wa ri ga ko ke concern department ko chimpe ga gini jam lam kan te i ne ga JAC ni chong li fi da em ga
layo i cakmat ke dingnya tu lene dang tu ilat gilu tu ibu le keman le yang pencet itu wah itu organ ni ke parking kat gam ga report wani yo na ga office ga ongi mostly naman complete ga kre andre we you chem ni hasai na ga parking naman ga tang 5% dam pam sa kre da ho itu organ ni ga monolith work development na kat gam ga report ongi mostly da complete andre we chem ni ga na ka praspa so kilometer ko redep kre gi to aspa akolin ka lalu kat gam ga tendar ko do put di tele wa kat gam ga tendar do gi limitar ga ding white mo yang ga pipat re so si ong em da ja gi thao wa tang cinta na mam go hadi no wan thao U Dr. Dipankar Das, U DM Cardiology, MD Medicine na Kaswagat Hospital Guwahati, undon hanong ba Shillong haka arba South Rig ujiliw 8,000 pulay na duwa kapor katway baje Minstep, Woodland Hospital. Undon ru haka si sadjan kabasaw man lau banay. Kino kibran jing pangklong snam, kila banwan ni silok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.